Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa teseryeta yo ita alawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, ayan ti uniform ko. Hingawan ni cabinet ko. Saan kan sa mo ta naglaba? At dalaang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglain ka mat na nakatulong? Hoy, tapna mo. Jack kayat ti mabanog. Iso at Jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sa pulan ti uniform ko, itamat lang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numaladaw ka manan, ijay pagadalan nyo. Hoy, awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa ka tulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagdalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numaladaw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. At da ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong mi. Ay, bigat ang masurunak kan kwa na. Jak pa na mo. Nadagsan ti dara kan kwa na. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makitkita. Anya? Apay ngamin. Ada ka di madi nga inaramid kan ni nanadali? Awan matkindi. Ngamjak kaya ta makitkita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? No awan matgayam madi nga aramidan kan ni nanadali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Maditi kasta, friend. Anya? Taday jay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuat? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pa'y lakanyat? Naglawaan mo tita bangir alamisaan? Ay, anya ka ka di, Dorina? Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman na, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaan. Saan na bale? Agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Jak kayat amakitkita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramid kan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakitkita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun dito ay. Pasensya kan, Dorina. Sige nga rod, panawan kan ditoy. Ayaban naklat na no adnam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko na makitkita ka. Dorina, iha, mabalinta ka di tagsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya day jay, mami? Ibagayon. Gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay? Nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan a masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami, Apay, anya ka dila unay ti pagkaskas anak ko. Saan na nasaya at tikas jay atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo. pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kon ti madi at trato kaniyaya dali.
Rumbang lang. Gaputa iso tinangay-aywan kada kayo kan ni ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo na imbaga nakam kan kuana. Tandaanam kumaday ta, Dorina, iha. Juan, Mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ababaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot siya anak tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kasdi nga ugali ti anak ta? Iso amasapo la baliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni Mami. Ad-addapay akagura ka. Gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni Mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Kastaan! Diyak kaya't adinggan ti anyaman niya ibagam. Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak namin kan ka. Kung namat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin kat trimor ka pay laang. Masuronak ngamin ka ni Mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Day jacket din ababaw ng laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali. Iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong day di ababaunan ka ni Mami. Kat siya tinungtan ni Mami. Buisit kon, mas napatpatagsamot dan day di akatulong ngam iti siyak mismong anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingput mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti day di akatulong. Janice, bayang pay lang day taabanat. Sige, aginom takit di. Tapno malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasim, friend, ah. Di ka manan agbartag. Amangan kit di numay sagmak ka numasubra man ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina asaan ang nagpakpakada. Ang mga nadadaka sa mapasamang kankwana. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaan ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanya, iso akas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kayat ti kinatangken ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, Papa. Anya ti parikutyo. Rimuarte kabsat mo, ket rabiin. Madanaganak, gaputa mga no adadakas ang mapasamak kan kuana. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaa, taawan dakas ang mapasamakan kwa na, Daddy. No apay mo't ngamin akas jeti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasdi nga ugali ti kabsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputad da kalata kat kadwa. Agpagayam ta, Dorina, isungadak ita. Gamsaan akayat asawunday ta nga ayunak ti panagbartek mo. Umay kakit din, agawit ta. Amangan numadandanagan ng ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa sa andak nga ipatpatag.
At adda napat patig kadakwada day di akatulong ngam iti siya nga anak da. At to iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlat ta ditan kat panawan na kun dito eh. Kagurkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngam apay matan apabasulan na. Awan mat madingar aramid. Saan dalang amin akayat akas jet ipagpakitam kanya. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko mamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo. Di pa nagrup-rupa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto ta katulong kalaang. Aber? Gaputa na patag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagan. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina. Pinagsasawamot man ni Yaya Dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan na kilangan mo kan kuana. Oray ka disi ka? Kat day jay akatulong ti isakit mo? Gaputa si kati makita nga adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkit-kita yung kanya. Sige, inka nagipulong ka da mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam. Ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nak pa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yung itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan anasaya at ipagpakita ni Dorina kan ni Dali akatulong da. Isu akanayon akasarita ni Dina ni Dorina nga anak na. Asaan anasaya at tikasjay nga ipagpakita na. Gapu iti dayta, kanayon nga agsagit tinakam ni Dorina. Gapu ta ipagarup na, apag may saan dadaytoy. Iti may sa arabii, agpatimpla kuman ni Dina iti gatas kan ni Dali, ngam naklaat iti nakita na. Papagayam, denggen tituloy te seryeta yung itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dali, pangaasim tasong batan na. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak kaimpakikan? Anya ka din day taas sa lutsudyo, madam. Dalusakla ang ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapu itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano saktikas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Kan may sa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laang, madam. Itimplaan kayo iti gatas. Tapno alalisto kayo ang makaturog. Naimbag abigat mo.
best friend dyan. Nagwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yun. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka inton madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko kan ka, best friend. Saan ka naimot? Angam, puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi ijay kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ha? Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ang Dorina, di bang pangagam? Saan mo, Charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumama na makiapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim kumama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan mo't la ang panangisakit mo kanya. Iso apay pa yan naklatan. Ikak iti pagnakman day ti kaadalam abastos. Yeah. Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Anya kumano babae Saan ka kabutang? Nga uray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapas-pasagidan ah? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka, Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dadin. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. kaya't konti agina na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giseled ko. Awan tumutla ang tikaas-as kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng di na. Agbalbalinen a bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin da, Daddy. Mami, saan akto na makiap-apay di pagkadalan? Rumbeng lang. Tanu ulitem pay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasano no makik out ka di pagadalan nyo? Kaya't mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan to na maulit? Yaya Dali, apay nagsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan da mami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan da. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigid mat dagitilwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. Nuapay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang na ka. Rumbeng lang. Gapo tay paypaysok ti mang pasardengken kwa na nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laeng ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapagnak man ng tikas di napasamak. Kat saan nanton nga ulitan ti makiapa. Sapay la kumatakas ta. Ala, ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. At iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali.
Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wen, madam. Sige nga rod, panawan kayo pa ititoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito isalas. Sige laeng, Dali. Amok nga ado pa'y dagitinasken nga aramida. At iti meriendayo, madam. Idisok dito ilamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, madam. Panawan kayo pa ititoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos dahi nakatulong yo, Dina. Sana pimmambanaw. Wen nga rod mare, dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kanmi nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang nametten nga anak dagiti anak yo. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga ang mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, wen kaya mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo? Awan, mare. Iso dayta ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la kuma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Ngamno ita, saan tapay la panunutan dayta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon mare. Yaya, Dali. Nakitak arimwar da mamakat ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarak inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamo? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramiden? Gaputa awan karbanga. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga taan nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramide ka na kasi ti panagkuna. Yaya, Dali. Ha? Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? ay saan dyan? Saan ka nabannog? Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsang sangit ka. Isungay nasitkan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso barok. Uwan, nalabit abannog ko laang. Iso akla at na nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, podno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wen, dyan iho. Dimi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanen asabsabali ni Yayayo Adali. Imbilang na kayo meten kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanen anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, ba? Uminom takit di. Agbartot ta. Saan kumakas na ti aramidang friend? Ipakitang kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan. Agawit kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Diyak kaya?
No di na kayat akadwaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay ka, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kung naniyaya yu adali. Ay, madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mat ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan, no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, mami? Ay na iho, jak amuno asino ti immalaan jak absat mo. Agpada kami mat anasingpot ka ni daddy yo. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom. Abay ay nagbartak ka iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaam. Charis, agsublita iti bar. Kayat ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kun dito'y balayo. Madanaganak namin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman ak paikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, iji silid na. Agbaliw nga tatirik na ni Dorina kanina na dali akatulong da. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Nana Dina. Gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kaus na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado. Gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibaga ti Don. Asaan dala nga napagadalan da itoy. No kanayon matlaeng, ti panakiapapa na. Gapu iti dayta, nagbartak manan ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Charis, agsublita iti bar. Ha? Kayat ko pa iti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kun dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman nagpaikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko di ti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mang isarak iti kabsat mo, iti silid na. Good, mami. Umay kan Manang Dorina. Kumput ka kanyak. Asibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kayat ko pa iti uminom. Nasakit, tinakam ko ka ni Daddy. Ha? Sanak nga ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni daddy. Saan na lang kami nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso nga isursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinaan, kat awan mat dengdenggen na apamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? Patsak magbaliw tumutlaan ti anak ta. Kaasimat no sumuko ta amang korehir kan kuana. Ngaman niya nga ro ti rumbang nga ramiden ta. Wenno, ipantalaan nga ni di Amerika, tabarang agnakam,
numayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramidan ta. Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito'y Pilipinas ni Dorina. Panagkunakit kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason, no apay nga aramiden tadayta. Sige nga rod. Padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay magtantikas to'y. Nagsakit ti ulok. Oh, at iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manan. Awan lang ka din ti sabali a ropa makitak ita. No di sika. Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Ado pa'y dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin. Jakon kayat makita ti panagropropam. Nagsakit matan ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang no day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no dayta ti pagarop mo? Talaga kadi mo mabaliwan ti kastang ugaling, Dorina. Daddy, anda kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kini Dali. Apay kadi ang nagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan ang naragsak no daak dito ibalayo. Iso ang nasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputa na suruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta ababaunan ngam iti siyak, Daddy. No kastamot lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot lang. Saan na masapula pumanaw ka, Dorina? Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangeg mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat iti kan nga agadal. Anya? Nga mapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wano saan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Dayta ka ti madi kada kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan. No anya ti marikriknak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dahito akatulong nga may tisyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakam kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Ang talawak na ti balay. No ipilit yu ti kaya tiyo, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis na dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Mare. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani Dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta? Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare. Kasla nagregat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin.
Kasano nagtalaw kat saan ang nagsubli? Sigurado asan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasama. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday tati solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na nukasta ti aramidin nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidin na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanag. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, Barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti nakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Aramidak dagiti pagrabangak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamangisagana ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adto'y, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't ka kasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti daychay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga. Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak, numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramiden nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramiden nyo. Agyaman ak narud no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardangan abagbagaan? Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam dagiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tatong taon ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawiak ka. Gaputak ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sumapagkatan dagiti ginatgatang ko.
Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kading am iti siya? Ha? Siga ka di ti amo iti dayto a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat ko nga aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawatam! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Unay ti kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. May atiisa mo, ah. Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan ka damami kan daddy. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, aber? Basta, ado ti paaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Iso nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputaawan matla ang ti maaramidan da. Ay, hijak mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumrektan iti sumaruno a klase tayo tapno santa maladaw. Hello kada kayo Adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka ti Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan madingar aramidan na kan ka, ah. Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas tiro pa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumaamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Angem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabaling nyo pagyanan ditoy. Ng pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alangarod, mangsapulak-langin iti sabali alamisaan. Amang ano sabwagan nakmanan iti pulbos. Nagkalma ka kumandorina. Bye-bye amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadal yu Adwa, Jan, Dorina? Saan kayo ka di amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, nga oresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Eskulyo, iho? Tinapatag kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Pasagidan dak ka di manin, daddy? Dorina, iha. Saan akas ti kayat asaon ni Dadim iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di pa nagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y tadenggam dagiti ibagami ka ni Dadim. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit di Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun dito, daddy? Jak kaya ti mapanijay. Jak kaya ti maya tayo kata kayo. Ngamday ta ti pangadeng mi ka ni Dadim iha. San abali? Agsubli kan to ditoy no kayat mo.
Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo at Donato. Patsyak asaan da ka abay-bayan. Si kapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. No kumatasan na natangken ti ulom, adayo ko mapanunot mi kini mamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga sandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidon tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali, Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. saan mo't siguro? Sapay la kuma, tamaawatan na tirason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka. Apay a pinaayaban na ka. Charis, jak dinamnama da ito'y. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nagdadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak man niya ti parikot. Saan nagkayam ang makapagturpo si di high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay ti bartak ni Dorina. Isu nga intulod da ito ni Charis, iti balayda. Iti sabali abangir, napanunot dagiti agasawa nga amado kandina, nga ipandala nga ni Amerika ni Dorina. Gapo iti saan anasayaat, nga ugali ti balasan. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagaramid ni Dorina iti saan anasayaat, iti babaunag da. Ijay matpagadalan, nagdanag ni Dorina, gapo iti naamuan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti ng aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak ka mo no kasano ti panangibagak katakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan na ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ah, Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kugtaran ka langan. ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan numakaungat manan kan kanidadi. Di nakpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, rabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Nurumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita.
No di mo kaya't apadong parang kailangan. Anya, talaga naturay ka, manang. Sige nga rod, agdi si akon. No talaga asaan ka malapdan. Agan-andad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaan nga umatendar iti kasangay ti may sa agayom ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wen ngagpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga rod ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal. Di na kano kayat ti mayadayo. Ket, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkonak, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anya nga ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunak, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yung nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak tumanan nga ibagaday ta ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayyo, sakbay nga agawid ak. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya ata si mangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho. Rimwar ni manang Dorina. Kat intugot na pa'y ti kotse. Anya, linapdam ko maa. Ang mga numapan man na nagbartek, kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Ngamjak na lapdan. Gapot ako na namot ngamin apadong paran nak no sa anak nga aglise. Anya, apay matan ang nagbali na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaysudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho ang nabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Barang sungbatan na. Pangaasim ko, Madorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak kan ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to ti dakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga ngagmaneho, no oray na kainumak. Isungarot nga data ita ditoy, tapno ag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadag iti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo pa nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rot ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipatan tabay lang dayta. Aginom takit di. Tapno malipatak tinadagsan aparikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kamot na maururaman nun. Kita da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anya amin ayati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basaam ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapantakan no iti pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga numaipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no ang mapantay jay. Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay ang makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang apay? Apay asan ang makaturpos itaatawon ni Dorina?
Ti amok kat agad adal mo't anaimbag. Mapantay ton bigat. Masapol ang maamuanta. No apay asan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulangan. Inasikgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amu tayo amin. Gamaamuan tayon to tipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasamak. Anya no bilang punno ti atak ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak dina. Inaksukunen ni Dorina ije bar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mit lang agpaiso, no adda kadwam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan dali. Masapul amayawid ta ni Dorina gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat ti kasti abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kumkumpurmi man ang tibagbagam, Dorina. Usto kit di dahi na pa nagbarbartit mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay ka kit din. Agawid tan. Ay, tiyak kayat. Dito itapay laan. Takayat ko pa itagbartan. Sir, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti da ijabanta. Umay ka, asit gantay da. Wan, sir. Charis, aborder ka pa iti mainom. Naibusan ti arag. Dorina, addan dadadin. Una yan ti kasta alangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Dani, apay nga adda kayo dito eh. Kasano ang naamuan nyo nga adda kami dito eh. Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuak. Ala, tumakder ka ditan tagawid tayo. Tiyak kayat kagawid. Kayat ko pa'y kag-enjoy. Bay-bay andak pa'y laang dito eh. Sana bale. At damat ni Charis ang kadwak dito eh. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayo. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na barterken. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin matan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan anakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin i Jessie Lidyo kan ni Daddy.
Ti may isang adoption paper. Ha? Nakitam ti adoption paper? Uwan, mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko ka iti dayjay. Amok asaan atong palbiag a mailimad mi ti kinapudno iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin ken ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da ka mo't apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino mo't lang ti papanam. Amumi mat nga awanen pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayatyo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punan nyo di pasngay ko. Agyaman kami unay dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak ka na yan. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ang masakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho. Kat impatag mi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kani dadim. Kas tagaya, mami. Sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumatlaeng ti kabsat mo. Sumurot kan kadadadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anya, ngam dyan pa'y kayat ti agawid, Charis. No, tinangon kayat akaduan dito'y. Panawan maglatan. Tumakder ka ditan kunak. Tala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamot Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit dali? May saka na ang ababaunan. Isungawan karbang ang amang mandar kanya. Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan a maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di kan agpag-uyud. Adda tayon dito ikit ti kalsada. No nagadda yung tumot nga minti ayan ti bakante aparataan. Diyak pa'y kayat ti agawid ko na. Hoy, Dorina! Di kan taray. Dali! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dorina as an makaturpos iti high school. Kat inawis naman ni Charis tapno aginom. Tapno mailiwliwag na ti parikot na. Naamuan nga rod ti dadakkel na. Isuan nagungat ti don. Iti panangsukon dadun Amado ken nanadali ken ni Dorina iti bar.
Timmaray ti balasang nga imadayo, kat dagos met asinaruno ni Nana Dali. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ampun, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gapo ta di na kaya ti agawid. Anya? Ado ni Jay balay ni Dorina itay. Kaslaawan amo na itinapasamak. Nalabit nga awan, gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat kumusta ka no ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Isu ajakpay amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, adaytan ti doktor na. Umay ka, kasarita ta, taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kitin no apay nga awan da dya bakat Dali itan dito'y balay. Nadumpar iti kutsi idi rabi eh. Kasano? Di mo ka di malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Kasano daytoy Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat naman tagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Uwan amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taakas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kaslang amin basol ko ti kasya na pasama kan ko na. Mapanak ko may ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaat, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka ding agsarita ta. mami, diyak mat nagayatan ti kasya na pasamak. Dusaan da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay ana pasamak kan kwa na. Oh, wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpaiso, iha? Kayat mo ti agidonar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, mare. Ngam, napaanugot ko ni Dorina nga agdonar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdonar para iti inana. Mami, nagasagana ako. Dayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari alma rumwar ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina. Kat makapagdonaran iti dara. Amado, kita ang dagiti agina. Agpadada nakaturog. Wah. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kiniduri na ti amin.
Jack amo amado. San tayo pala ang apanunutan ita data. Tinapatag, makalasat ni Dali iti paggad. Sa bagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingka mataginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Weniho, nagdunar ni manang mo aduri na iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno? Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. No pa'y kasta. Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang nga dakdakamatin ti may papaniti da ito'y kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko ni Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alang nga, Rod, taginanaak pa'y. Kalpasan na, mapanak iti opisina. Sige nga, Rod, Daddy. Tainak agpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak ni Mang Karding. Ay, sige man nga, Rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip tinapasamak. Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, iti kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kung agsasao? Aginanakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturong mat dito'y apay ko. Nagdunar iti dara para ken ka. Iso nga adda ita ditoy. Kastagayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man tayo manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga Rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas diyan napasamak kan ni Yaya Dali. Iso nga'y manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akas ta. Mala, mangan tayo nga Rodan. Ta sumrek tayo iti sumaruno a subject tayo. Ha? Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit ha, kamangkit kita kin ni Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amuti kinapudno may paman kanya. Dali. Ngam okay lang ang kanyak dayta, madam. Gaputa amok no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak ket panawanen tapno ipudno tayo ti amin kankwana. Patsak amaawatan na dayta. Saan ang madam? Amang ano at aguraan na. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Ang papigsakit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makaruwar kan dito'y ospital. Mami,
Ang gawid akon. Inak agina na iti balay. Orayan na kun iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin aging gaita. Talaga akas ta iha. Mangan kanto kadagiti na susustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kasla kit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adada ko sa mapasamak kuana gapu kanyak. Di pa ikat tungpal biyag ama konkonsensya ak. Dorina. Ah, Ato iti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ama kapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. agyaman nak, mami. Ano ba? Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pang panunutak, mami. Sige, kanak ti intedyo aprotas, kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo, gaputa adun ti puyat yo, manipot adda di ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ak itayan iha. Mapanak tumutla ang ijayin ton madamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsot ngamin ni dadim iti puyat. Pero huy, sumat ngamin da di ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manin isakit da di ababaonan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwon ti panakilangan ko kankwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Nagina na kumapailaeng. Urayin ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan metlaeng ang makaturpos. Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na amis mo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak dito'y. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Aniya. Unay ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lako ba? Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Ala, umaykan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamaten. Apay nga akimutong kamaten. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito'y ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaan. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manen ni manang mo. Basit labanag. Yung pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung tiagkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumrektan di ta classroom. Amangan numala daw ta iti sumaron no a subjekta. Nasaya at adda kan Dorina. Kaya't ka kasarita. Anya ka diti ibagayo, daddy. Ibagam kanyak ti pudno. May papaniti anya, daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan. Amo yun, asa anak ang makaturpos, daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamagan, ti amana.
Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta iti alawas a napaulwan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sumungbat ka, Dorina. Apay, asaan ka makaturpos? Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso ang nabagsakak. Ulbod! Daddy, kita lang ang pinagkawan da kakastoy. Gaputag lablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan kaakinanamay. Daddy, pagkawanan da ko ma. Ikarik, say-saya ato kung ti agadan. Ikanda kumapa iti may sagon daway. Jak amuno anya ti pagaka. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Daddy. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa ak. Asibayan ka lata. Ang mga lumatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Ay, Agawaan kiti tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo. No apay ang napasamak ti kasta kan kwa na? Dorina, di ka madanagan, Dorina. Apa man ang makapapigsaak. Pumanawak tun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Mom. Sige. Kat orayik day tangal daw. Gaputa agramba kakto. Mami, nakita kag sangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. pinabainan man ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakitan tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Ay, Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahi ti mamagbaliw ka ni Manang. Kasta nga ta iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, Mami. Jack matkit di maibaga. Noon yan to talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun ka ni Manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma. Katagyaman ak tay may kaita dito restaurant. Wan Mare. Basta si ka. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaran ni Dali iji ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot. Maipapan iti dayta. Nagsublimanen ti madiatrato ni Dorina kani Dali. Ti mismo nga inana. Anya. Wan Mare, isa pang panunuto kun nga ipudno kan kwa na ti amin. Ang anya ti kunangidali, maipapan iti dayta. No mabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panag ko na kat itan ti panawen.
tapno ipudnuyo ti amin kan ni Dorina. Anya ti amo tayo. Amangan kit din no day ti pagbaliwan ti ugali na. Kas tanga-tangag paiso. Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin ang maamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan matan. Karbengan namat ang maamuan ti pudno a kinatao na. Jakpay kayat, madam. Amangan no ad-adan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin kan kuana dali. Nalamit aday tuyan ti umno a panawen. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibagata yun ti kinapudno sakbay apumanawak. Anya? Ay, saan dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging gaiti kay kayatyo. Gaputa napatag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Ah, Imbilang dakon apudno nga anak? Dorina, adda kagayam dita nga agdengdengeg iti saritaan mi. Juan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Denggam kuma ti palawag mi ken kaiha. Saan na namasapon? Siya kun ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apagtitinulungan da kasersermonan. Gaputa saan da kapudpudno ka pamilya. Saan apod no dayta, iha? Anak na kamutan, kat napatagkan ka na kami. Jakpat yan day ta, mami. Kat si kamot yaya dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputa naglakalaang ti panangipaampun mo kanyag. Dita kayon! Dorina, agsubli ka! Agpalawag ang anak ko! Baybay ang tayo pa'y laang dali. Patsak ang makapagpanunot tumot laang itinasaya at ni Dorina. Madanaganak, madam. Amangan no makapanunot nga agarabit iti sana nasayaat. Katdangran na ti bagina. Anya, amon ni manang Dorina ti kinapudno, mami. Huwan iho, langag na ti saritaan mi kanidali itay. Kat, anya nga ti kunana. Gimura, kat pimanaw. Ngampatsak ang malawlawagan tumatlaang ti panunot na. Katagsublin tumatlaang di ti balay. Kasanon no saan nga agsubli? Patsak nga agsubli. Tawan sa bali apapanan na. No saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Ang malawlawagan ko mati panunot na. Kat agsubli matlaang dito'y balay. At dayta, naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat apanawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na ko na mapakawan. Kapoy ti panangipaampun ko iti kankwana. Dali? Apay na kita nagdadag ka lamang. O di mo ko na nagdalos ka manan. Isu nga inkargam dagiti badom ka dagiti abag. Madam, makamu kayon kiniduri nga anak ko. Pumanaw ako dito'y balayo. Kat no awanak to na masangputan na. Nalabit ang naragragsak ton tibiyag na no saan na ko na makitkita. Anya? Pudno mo't adakkel tinagbasulakan ko ana. Ngam pinanunot ko laang tinarimat ang masakbayan na. Di ka kumapumanaw, Dali. Sigurado asapulan na ka ti anak mo no aramidam day ka. Saan, madam? Naragragsak toon no saan na kamakit kita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kadakwada amin. Kadagiti amin nakabalay ko. Nagilimot na kanyak. Pinagkay kay sandak. Anya ka diti pagkaskas na ang Dorina. Saan ka amawatan? Charis, may sak lagayam nga ampun. Anya? Man, kat nagsakit day ta anamwag. Kat, kasino nga ro dagiti pudno dadakkel mo? Ti amak, tsaka mo. Ngam ti inak,
Ni Yaya Dali, anabayag a pinagpabainag. Kasla tong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirupak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko. Nakababain ti aramid ko, Janice. Agawid ka kit din, Dorina. At saka sapsapulan da kan. Sigurado ang madanagan dan ita para kan ka. Janice. Kasat ka kit di, Dorina. Kaputa uray kas jeti na pasamak. Impatagda ka kas pudno nga anak. Ngam naglamlabasak. Gantay talauna ti pagbainag. Adada pa'y amabainag iti pudpud no nga inak. Gaputa arig na imbatak ko tingin na tao na. Gapu ka iti nagmamadi nga pagpakita kinywana. Patsak amaawatan na ka. Sige kit di. Agawid ka. Talaga ka di asanda ka na malapdan, Dali. Talaga ka di panawan na kamin. Panagkuna kat day titi kasayaatan ang maaramin, Sir Amado. Nalabit ang naragragsakton ni Dorina. No di na kun makikita dito eh. Nalagantirik na kamang panaw kan kwa na. Gaputaan mo kasaan nyo abaybayan. Kaputay patpatag yung tiyanak ko. Ngam, Yaya, malidayanak lakid din o pumanaw ka. Ngamin, napatag kaunay kanya. Sigurado lakid di ama ikawaak no pumanaw ka. Pasensya ka, andyan baro. Napatag kamatin unay kanya. Gaputa siya, tinangay-aywan ka na kayo, sipod babasit kayo. Kat nasakit na ito yung aramid. Numabalin, saan ka kumana pumanaw, Yaya? Kat, ayan nga ron ita ni Dorina. Di mi pa'y amumare. Di namot kaya tasumbatan ti cellphone na. Apay, awan ka di ti amuyo, anasingad agayom na. Anya ti amuyo. Amangan mo't no amuda no sa dino ita ti ayan ni Dorina. Ay, uwan kaya magpaiso. Awagak man ni Charis. Amangan no amuna no sa dino ti ayan ita ni Dorina. Awan ka di pa'y laing ni Dorina, Dina. Awan pa'y nga rod. Malaman, ngam saan pa'y anagawid. Inawagam ka din dagiti gagayem na. Saan mo ta sumungbat ni Charis? Iso nga minti amok anasingad kan kwa na. Pangsapulan tayo iti dayja tao. Barang agawid tumot laeng. Sapay la kuma, tamalawlawagan ti panunot na, kat agsublin dito'y balay. Diyos ko, pakawanan da kuma, kadagiti ado anak kurkurangak. Sapay la kuma, tamapakawandak mo't dagiti tao anang ipatag kanyak. Ngamtsak man la idaing pangpangak. Nalpas ka din ang nagkararag, Dorina. Oy, Charis. Umay ka nga raw dan. Itulod ka ni Jabalayo. Agawid kan. Gaputa sigurado ang madantanagan dan para kan ka. Umay kan. Pumanaw tan dito'y simbaan. O, Charis. Sapay la kuma. Tamaawat dakpay ti pamilyak. Sigurado dayta. Gaputa amok nga ipatpatagda ka. Kat agyaman ako na ikan ka, Charis. Gaputa na pudno ka agayam. Mami. Dorina! Ay na, agyaman ak kasi magpat kamutlaangan. Amado! Adan ni Dorina! Si magpatan ti anak ta! Asaya ta si Mangpet ka, Dorina. Daddy. Mami. Pagkawanan da ko, ma. Diyan ka mo, dagiti nararamid ko. Naglablabusak. Iha, napakawandakan. Katawa nagbaliw. Si kalata ni Dorina nga inauna nga anak mi. Husto ni Mamim, iha.
Impatigda ka kas pudpudno nga anak mi. Katagyaman na, gapoy tinayta. Pakawanan da ko ma. Gaputadyak na subadan dagiti pamatagyo kanyak. Dorina, ipatpatagda ka. Kan ipatpatagla kamot unay ni Dali. Oo niya agpaiso. Sa tino ti ayan ni nanang. Mapanakiti silid na. Sige, mapan ka. Katlapdam iti kayat ng aramiden. Anya ti kaya tiyo sa daddy. Kayat ni Dali ti pumanaw dito ibalay. Gaputa na ragragsak ka kano, no aramiden na ti kasta. Anya? Madam Dina, agpakada akon. Katagyaman na kadagiti amin a kinasaya at kada kaming agina. Ibatik kada kayo ti anak ko. Gaputaan mo asaan nyo abaybayan. Dali, saan kan apumanaw? Addan ni Dorina. Amok ang naragragsak ti anak ko. No saan nakamakit-kita, madam? Mami, bayan nyo na pumanaw. Kaya't na nga ibati nakmanan. Kaputa sana ka napatagkan ko, ana. Sana punno day sa anak ko. Ipatpatag ka unay. Nalablabas pa ingam ti bagi. Eso nga imanugot hak nga ampunan da kadamam din akan Sir Amado. Tapno maadaan kay tinaranyang kamasag bayan. Lukas ta nga ron. Saan da ka panawan? Tapno mamati ka na kita nga'y bagbagayo. Pagawanan na kanak ko. Ipatpatag ka unay. Pagkawanan dakmot nanang. Ado dagiti nagbasbasulak kata kayo. Iti pa yan napakawan ka, anak ko. Alang nga Ruden, huston day ta panagsangsangit yung agina. Agsaga na tayo kitdi para iti kasangay ni Dali inton bigat. Agraragsak tayo, kas may sa a pamilya. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay o itaalawas, anapauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.